Ena steklenica, en mesec. 12 steklenic, eno leto. 50 let, 600 steklenic. V Predvirju je 180 steklenic, v dvorani je 420 steklenic. Aleksej Kručonik, 914. obletnica. Seravan, muska ven! Sej mi, ne vem kaj, ampak za Kručonika en aplavz. Pa ne brez bravo, samo tako, da se ga spomnimo. Aleksandar Kručonik, 1914.